Aso umobastande korwa ase kenyoro kia Gekongo twatwarire omochando bwokoba ase omosunteime gwetera ase transformer ya Saregete ekaribuka kurweri twabeire emetienyi ebere totanya konyora estima na esukuru ntobwate korukwa secondary ya Gekongo abana bachandegete ekobara omosunteime na esukuru ekorukwa ya Gekongo primary pia abara omosunteime etokoboria omosike Alpha Miruka twachorete korwa ase kenyoro kia Gekongo ntomaiti esakare ototigire omosunteime abana bagocha basareke banyore chinda ase sukuru ase nchoko menyo omosunteime igo mune kenyoro kia Gekongo ali bantu akwete chikura no mosimi gonkerio omo MCA abanta abonsi pintwana kobarora kotwa bakerete chikura omosimi wa tonya toto ntwana komora kotwa mwakete chikura omwesibiwa simba rati ntwana okorora etransformer buna abakenyo abanyane ba Gekongo atokorera toko naki igone sense ya Kenya tole gosenka itole gosabanga ga tuachane kilese ngatiendeleze tokonye stigma. Next. Katia ase gari. Mimi ni mchungaji William Maiso. Ni mchungaji katika kijiji hiki cha Gekongo mahali nao upiri transformer ilipo alifika mimi nimekosa hata instruments to me, hata sauti fiki watu. Mimi nasema kwamba tuko na mheshimiwa Alpha Miruka, mtoto wa mchungaji narudia tena, ambao hajawahi kuja mahala hapa. Mimi nasema muda wake umeyoyoma, kama hata chukua tumempea wiki moja tu. MCA ambaye anaitwa Okelio alienda Sengera akakaa ndani, sasa hataki kujua mahali alipewa kura. Sule tuko naso hapa na transformer hakuna. Nataka kuchukua fursa hii kuambia kina Tonya Toto, gavana wetu Simba Arati, uko wapi? Maana tunateseka. Kumalizia ni kwamba tumewapea muda mfupi tu, wiki moja, kama